Abusianra and a pop up on the media and say His Excellency the President, John Dwayne Mahama, or the Black Volta mines, any Sankofa gold mines projects, no, or the Amaonia Ibrahim Mahama, as well, no, and in charge of these, mine projects. Now, I know, I'm not turning as one Tiasia. As I didn't try Ghana in a Japadi, what time the Monia? Hey, family and friends, very new, family and friends in government. Twene se won tiase eje na obeke kana adwen pa in fact twene abewo bo na adwen Ibrahim Mahama wo nyina iko se Twene Jonas abewo bo na adwen atire no ano wa shepa aha Penyah block media me so say ni dem obe like video no da ma post subscribe button some click verification and latest updates na ba kire wa adwen dia ma me e wo comment section me so so ba so ano wa kire for so anya bi ahwe e don fa kwa kire ka obeke 2016 ana e pop up on the internet as Mahama His Excellency the President that na on the tell konya so or the Ghana Bauxite Company, no, or the ama onuya concession if you am Ghana Bauxite Company, or the some percentage of the concession, or the ama onuya Ibrahim Mahama, as or no, and a mine or in the company, and a mine. Am I no, ebeye the jaw media, no so, what I say, ebeye, baby, media, some unfortunate doubt, am I even in 2019 crown. The then government, that is MPP government, crown, FIR, Mahama, is I do any fact, one idea. So to me, Tam Ghana in Japadia, Edmond Yade, where and Kay. It's a good for everybody that appointment. No, Ochamu, ya 2016, or buy what trans one check, everybody that kind of appointment. Mahama, Amy Kian, as an ethical die. Now, you don't for now, Kunyasono. Emu and a video by say if Mahama saw you, and this for an office. I don't say, Mahama and Casa, any gem Ekasa. I'm Mahama saying, as well, good for appointment now, we're making no. I have family and friends because. Kenofuriata yes as obenku for the kakra gabi otredakon obenku for the Mahama kaso ekufa da se onuamo na dofo na amofo na abegu office for no and omu your money the omu pe not going to steal your money because he knew his relatives would steal the money for him. Kenofuriata and Gabi and everybody will look after him. So Emma that time no crown gabi otredakon Mahama I like say ekufa am on the position no ono kra because wo dey be enya no kre eso wo kan dey enya no kre da good for the mommy position be but so that in Ghana hanum no dey senior cast am to so do beka bia no boa masa jai kra do beka bia no yenti dey obi be ebe kan no any day timti na e wo bia trim say any e wo this phone trim say good for appointment in there na e full of family and friends sa na omo etai Akufo-Addo with his appointment na o make it is say Mahama sika say na ke ni so sa ba bia mu a onye bi krada giving state owned property to ne brother and I say giving position to ne brother near there. They say can be crazy, but koso I say koso kwa na koso appointment be bubru ja. What I say na enra and pop up say Black Volta any Sankofa gold mines that project in company no Mahama Ediama Onua Ibrahim Mahama say on any company EMP company no omo and omnya in charge of Black Volta any Sankofa gold mines project no na any media na Sankofa fan say be na Ediaba na Twene Jonas abeke kanadwen pa e wo ho John Mahama my fraud do saying John Mahama enkofo the pressure si me so say the pressure si me so say wo obi a mo ba ya mo se mo de mo nya akronfo mo ba no ma ba be chichi Akufo-Addo mo manya pade o matonton na magye ni nyina magana mati ora team what you say am obi anim se mo de mo ye angel mo nya akronfo mu obia nim se mu ye angel na eba ni senya unia Ibrahim Mahama ye galamse untimi stop no wa stop untumi ba unia kwase ampanyini Ibrahim Mahama no oni de untimi stop no afenso eba ni senya odo kwasia akoto e fanzai Black Volta Sankofa mining project edi ama unia Ibrahim Mahama eba ni saying nkofo so waton na mse masa anya no kra because waton ka mebo pa ma obi akoku Ibrahim Mahama ne Mahama samman entimi wi o man Japade because sankwase asem no ya trasa level no say obi ba no no abewi o man Japade no man ni nyina ebre na ba Akufo abewi the same way Akufo-Addo anwi ahwe anko no saa na mu ntimi wi ahwe nko se mu wi bibi mu wi Black Volta na mu mienu mu bewu me na me ka kire mu no bewu ti mu nima
Mon quite employ workers no munya juma ho na muntu mine na amfa bi nkotua nurse for any teacher for ne ka ye ntena ho na ye nananom ma emmebre emmelde factories akese enwo na mo NDC MPP mu nyina da bia mo ba mo tonton mama busianfo da bi sa enya juma enti mon kan kire Ibrahim Mahama se owia vote and owia ai project na owia black voter na omuko position omu fancy we Ghana property omu wia Ibrahim Mahama ne Mahama ni nyina bewu asem bia ni ho yebeku omu me ka kire mo ntimo nka kire national security fo agimefo no any soldier fo ne police fo mmoa na omgu Ghana ho no se me say John Mahama wia omanya japade a yebeku no obewu odanu ansori a wan sama betima be wia omanya japade sankwase asem anyway America ni be mampanyini a onu mom na ebo omanya japade on bibini nko ade oba di so wia bibia de magimi Canada man time o say ayeka anya ka bia hu yebeku Mahama me na me ka kire mo na voter ayi no de black voter no Ibrahim Mahama ne Mahama ni wia ombewu me ka kire mon send video ni mo on be so om kwa asamando a om wia omanya japade ne ehwe de besi wo Ghana ho jama magimi adan na bibini agimi se amunya sika ntua ayi teacher fo amunya sika ntua nes Ghana fo wuwa na ewu enkura ye nya sika ntua omo na asami jamfi mu nkura nketenkete amunya adwuma da mu wie school no ya akufo adu time na asami jamfi afiri na obe start school wo ye millionaire atwi $500,000 car ebetena wo ya ye nya $4 billion ko gold kokom efezai gold num nurse fo ko strike teacher fo ye nya sika no we mama de mu Jimmy akofa dealer viaba eji nkofo sika won say mo de stop dum so anopa ni anwumre nyina mo om da sumu sika no wen adan ma Jimmy say am kase ye betena ma da bia MPP NDC mu nyina mo ba mo ye nkwasiafo adan ma Jimmy stupid people. You think it's a joke? If you think it's a joke, then I'm sorry, it's not a joke anymore. It's not. Obaso anu ashe no kra no enti John Mahama no ani Ibrahim Mahama mu pese omu huwa omu wia omanya japade ne ehwe mem ye ku omo afiri wiase uni wiase ay ne dadi lumba wi ni nya pade enya na se wa I say odobroni mu de mama renti uni wiase awsama ntimi meyehwe enti wo de John Mahama ne so wa jimi a adan na bibini ya boasa omanya ye gbobosia ye ne hwe ba akofo abusia ba ko wia bibia na oman ni nyina mere mabobɔ damon ade ntini ade MPP for opposition jimi si ya ntini ade omkoi omubai omudi yila viwiae ene yesi ye mpe ena monso mumra mumetwama amubai amudi dila viaba na mudi wiae won omudi yesika afro private jet yesi ye mpe mubai amonso nkwasiafo omudi yesika afro private jet. There's no difference between money omo won na nkwasiafo omo ye leaders ambesu nyansa no monam na mo threaten nkofo na abronya se mo na mo threaten nkofo manya ya ene na maye ye nkuofo no kotreti bi no because motewa na motreti yebeku Canada Japan no owa adofo yebeku afinyoma akense no owa adofo entina adofo no so besofo abetreti Mahama ti om treti anam di mujimi abechi omakogu 2 weeks mo yebu nim kwase abechi omakwase John Mahama no ni wowiem ni ufi wore ye nyipa chenwan John Mahama no ni wowiem oye nipa chenwan ankwasiafo mudi amutimi treti obi but obi di ntimi treti mfa mutimi nya bro ya no na mu onko ni baabi na mkwachi ntafo mu ana omugu bokukum nipa no mu ankwasiafo akufo ado transo 8 years ntafo mu wai na omugu boku oba ntimi enkuku trekura mama mu kankanti omukum nipa tisenkoko manne stupid people anti John Mahama mun kanchira no Volta black voter mine no Ode ma oriama ni nua Ibrahim Mahama Sankofa mining project no Ibrahim Mahama bewu John Mahama nso bewu na aba be Ghana project back mmemi yaku omu mienu omu ni hwa omu ni wiase asaman mama example saman timi nkremu ownership of Ghana japade saman oni wiase ahwan na eba be wia oman japade ko se mo ya mo mo frem ho escafo every 1 minute bi abai masinam mo frem ho escafo ntidi ani ye mewia oman japade bi Ghana nya mmobo enkurati nuase enkurati nuase yenya school diamond enkurantem Canada man time say empower yes M division na munamte no empower ne ye powerhouse what you say teacher fo nya sika yentua omuka na mu ba be wi o manya pade because mu nko na mbedidi
na kwasi anya no asema tue ska ma obi akun afiri wiase uni wiase a obi antimi mekremu ownership of omanya japade ntimi ka kyerem the same way akufo adoman tena wanhwe no amu wanwia omanya japade saa na mu wia kobo enkom wia adwoma ama bewu obewu meme yakuno me ka kyerem me ka no kra kyerem ina Ibrahim ama bewu ntimi ni ma momfa nhye mo adwim se mo betimi aye adwuma ho Ibrahim ama betimi ase nsuo no ne na ban na woso ne nua kwasea no nche no na obema na ase nsuo na wonse no but se ye be wi ajapade de akode enya adwuma ne koye adwuma kyena enkom bewu me ka kire mo ntimo nka kire o mo send video no man national skit for agimifo no we serious threat enye memenya NDC NPP ni na ma be ye ne ye be kye no ne ye be ye se wo bi nwesi taxpayers money fa ne kwasea nkotena ba bi mo medi o na hwede ye be si o Ghana o jama magimi more stupid people mobile fa so be na nipa nya free mo so nye da bi antron matwa sa antron trosa komo trumu ntimi ntwam na wo wesi energy se me ko fight DSTV na kwasea DSTV na TV station o me na me de me ho man koto mo channel ana man koto mo service ana de na aba man hwe TV ade na aba obi apadwuma na aye okronum yemfa energy no enkosi subscribe me fa so a ye be ma 24-hour economy na ye de the number 1 policy ye de win election no ye be ye hu adwuma no mu de chiminam na ye fighting DSTV obi de ye de ade Ghana nipa do say na e woti DSTV kura o mfi om de ye den om padwuma ye atinya to aduane ama om yire ne om madi what you say enu na ese aban odwene ho kwasea obi TV channel onu na de ne ho no so obe charge we ya me pa na meto me pa me nto eye by force adena bibini jimisa. The goal of the government is say you make sure say you solve the problem for the people. Obi to on your phone iPhone ebi $1,000 obi on $1,000 so kwa no akoto galaxy no kwani baby tell ya make sure no anti dia obi dey na dia age dia enya Ghana ni bi asem is not our problem trumu na ye asem ya affect your culture. And more my demonstration after demonstration. Akufo adu di ni trumo muntu mayo ya ba ebetwam o nkna man ma mo ba matimetwam and more nkna man ma dwoma mo ba matimetwam. Stupid people. Of course you know where we are in the great city of Volta, New York City, baby. My coffee no way Starbucks high quality coffee, man. I'm in Shabron heaven, I'm here. Again, Mami Sisubio Ibrahim Mahama Sankofa mining project no unim na ukowia. O ma be ka chairman no abwe Ghana fo no buafu. Ubewu. Mami yakokun. Omo amono nam ni nyina minimo omo anu ase ama musika o mbekun. Enti unim amehun yahwe. Steven Yamansa so wa yisu ati me buafu bibini agime dodo. Me buafu bibini agime dodo. Kwasea mo frem ho escafo de ne yemawia o manya japade bio mo frem ho escafo chese mo wo bi nti kakra na Ghana ni no ye de betua ne ka watre hospital awo mpane saa 8 months 9 months ye ntua ne ka nti saa mine no sika ne mfa nko hospital nko tuam ka ne save ni pankwa mo kwasea fo mo yare amafro private jet mo ho afiafin na makotena brochire na mukọ na broni no so agimi no asese asika ni nyina edi ama one na busuanfo no anya hospital ni yenu antua na asifo nka ka ho am na behwe mo enti adan na bibini agimi enti mun kan kire ndi sifo no me ka mun kan okran kire o mo se me se John Mahama no mpesi yesie oni ni nua Ibrahim Mahama ne boma o mo mfa o mo gimi nka so mo wi o man japade o mewu na mon kanche John Mahama mfa ne kwase anya abronya no na onko boko nkochi criminals no mukum nipa no eno na Ghana fo behu so ya adwuma abronya okan no kore keke wose IGP ni aboa na Ghana ni bia ni IGP ni aboa dan parity so na boku ni kwase mpanyini tani aboa ntimi nkokum nipa nkofri wati ase yet Ghana ho ena ayi danchobu asefo omkoku soja ni ba kope akufo adu lae omu nyina abiom kogu prison eba ne sen ayeku soja fo te sen kokoma ayeku police fo sen kokoma oboku a joho no kwase mpanyin ni John Mahama nkwase afo mienu ntimi nkwache bokofo moa why so entima jimi John Mahama woni twasere double track wo yire lodina
ne to said ye yahu mframa gu ne to so ntimi ntufu alodi na kwase aba tu kunu ne fo no wagime dodo na fra Ibrahim Mahama ne se o mpese obedi kuna enti omfa Sankofa mine ne meto nya sa o mewu me ka kire wo me Twene Jonas. I'm talking from the authority cause me no de nya se ma we ko keke afre soja fo no nku omo a simple job simple job wu asaman de na obetimi aye soja ni atutu abo by accident ade na o me no wu awie na ma take over oko free enti se amusima jimia na muntime entina kuro no abra mu nko wiaye because ye no this time no generation we no ye nyimi ni e ba betina na enkokrafo amawu awie mo selfish reason mu klemu se mo yeskafo unua Ibrahim Mahama twi private jet obi twi private jet ade so obe $200 million egu na accounts nkwa anse no watimi atwi private jet enti ade ne ye ko wia japade bio mobile must stop to me say man ye galamsey but Ibrahim Mahama da so ye galamsey sensuo no won enra boys bi kura frame wo frame o se o mo manso tonko tonkro mo se hemfa ti ba bi o na nananom ado asase amase o mu nkoku ase o bibia no ti wona kro mfimfin Ibrahim Mahama ne na busuanfo de excavator be galamsey wo na boys ne se o mti ase afi o makobo regional minister odwan na mane Asante regional minister kwase mpanyin o meba ne ma be solve o mti wa no ase sojafo ve kama abegu kroma na kromo ofo pam sojafo ne nyina o mo shitais pam go soja na sa no what are we, how save are we se John Mahama timi e ka se memenwene kro no ho mo nse esuo na to se munidim kokro no enti I say John Mahama ne soma sojafo na because wa woti wa wo hwe me unim se Ghana armed forces do join for no John Mahama jimi for the control enti on na soma mo say jimi soma se mo kokro mo nko silence kro mo ofo ti mo kwa na gige na kro mo ofo wi na soja ni wi yanka wan fort nipa no e wo so mo num suo makuri na mo de se nsuo no eko wo John Mahama odwan no ba mu a enya wo de enti saa na omom timkuri anase no monwene omo si ye nipa enti die enti na mo so aseja soja fo se omo nko kuro mu na omo nko force omo na omo tu galamsey ni mewura kuro ni finfi adan mo banso ye ba e be stop galamsey we de mo a kuro mu ofo no omo na galamsey ni ye kase ya munyan na omo so munyan o mo de we de mo a na mo ne China fo ni South Africa brof bi aba kuro mu John Mahama nua Ibrahim Mahama na lead omo ana mu be sensuo na mu ntafo nkwasiafo a mu firi wanchini bole bamboy ne bole yama mu postu a mo se mo be sei asantefo nsa ase nyina adan magimi ntime karo kura tire mo se mo hwe na se mu madweyam se Ghana fo ya jimi ti se first na enti sa bio NDC MPP ye ntena ho na ye nananom mebranya enchichiro mind to fo ye nchirima na ye ntena o mamu no mo nsei bibia na nchirima ba o mo nkotena wiem ana nchirima ba o mo ntena wiem mo si ma yeye manya sika wie Ibrahim Mahama manya sika wie ade abio sika na awo no o de ton private jet no fa ko sika no to investment bank account ebe wo profit ama obedidi adan mo de wi ase kwan mo de wi ase kwan ade achi na mawu a ehwan fort milika threat mo se ebe ya mu wu a obi anim se me na makokumo enti me ka kire do na no odwan no ene me yire na me pena di no John Mahama baba ya no se wo mpese wo si bewu a amada di lumba e mani su no wo akosu bi abedi kuna muntu ne fo se me se sa ye wia o man japade no o munyai na nkwasiafo mo gi gracia gi sitin allowances Ghana ni no onye kapre ni nana na god ye nyina nana na chichire o man ade entina group bi benefit na o mama ka ebre nti adan na magimi mfaso be pa na nya afiri mo so mfaso ben a mu beku Ghana fo nti sa manso ho no munye Ibrahim Mahama wonu nkofo no munye careful na sa mu masoja ni bi koku kuro mu ofo amedonyame ba ko mu amgu parliament no ba ko so be eba be wu afra ahyem se NDC John Mahama
Se obana ni tisa chow box no air boxing no owu a enya wo ya make sure say won suma soja ni mani nkoku Ghana ni bi aba e o manso because of my selfish reason. Se wa anya ni sa na se oye what careless mistakes suma soja for mom ko tutu okun obi wo a obaba ku be wu ahyem na aye draw. This time no ye better team akufo ad me ka chenze no ya akukura ntime nana cancel antina me fan slow mamo e ma no ba momo de me be mo so wa jimi no mo bete so bi jimi no broni uba ne kroma obi adwuma enti Ghana ni ya brebre fan slow so e koduru Libya no tra nsuo no e wura Spain say kidnapper basisa owurama from obedru UK no be PM America kra de wadidi. Why? Because empanifo nim nyansa omo build a proper country for enchirima enti aden na ye de ye di enchirima abro bisase ye nananom no ma jimi no mbe tonton bibia kwa me nkroma tonton bibia enka bi be ka mamo dwomama wonu nua na mutisa bosom enkwasiafo mienu Ibrahim mama ne dwomama kwasia ebi be ka mama ba beton Julius Dobra kwasia mpanyini say sia wonu waje abrewa ni post ye say wonu have vice o ma be ka kire me o mo so wonu waje vice na wo ye kwasi ampanyini Julius Debra pese dwomama ni be wu ananse mu nipa say na wu 8 enti mo pese dwomama ni nua Ibrahim mama ni be wu aka ho amu nya yawia no na ni nyina o mfrɛ me ka kire me na Ghana ni bia ni da me so tie dia me kire no o mo pe go ahead ya nyom den na me so mo ntom boas enti me de warning ni tuma mente Ghana on so metima ma obi akuma hama no eni ni nua Ibrahim mama Ghana ni na ekoku no enti mo nya careful say ye de coronation say nkyere say de open na wo ye ji mu di me na mbedi mu ho adanse e ma Ghana fo to abama manye kapra mfro bia because na minim say akofo de nipa boni ni dodo enti mo ma ba no you don't repeat the same thing, you do something different to help the people. Tieri amechiam no enti whether NDC MPP pema se mo memfa me ho o man ni be ye because ye nyimi forever. Mo ye kakra manya ne ye mo mfa wi ase nko ba bia o Ibrahim mama wo sika enti mesrew ye nwini nipa ho kakra ensuo no omonoma a ombewu enti se mo ye galamse ne na atokura eye mo mfa nko akiri mo mfa nko forest num na de mo nse no ba se krom fifi pa ne de mo nyai enkra no mo nko school do mo ti krom wo no kura no mo nim science nim chemical equation nim apparatus no kura hu se nsukoko na yesa wo fom konom na ni nyina ho no ebetimi akuye nti ya nti ase na mpanimfo a nim the impact and the consequences a wo dwomama kwase out wo no toilet ya de flash tiafi ewo nkran kura no nsuo na ni efe chen nsuo a asantini ba enom wo nkran enom wo mai manso ho o toilet ya de flash yo ewo nkran nsuo na ni eye clear e chen nsuo anipa da sani a ono akosa light to abama enom adan. Why? Intimate it's never too late. Me the warm up abano minyanku Mahama no minyanku Ibrahim Mahama no kyerɛ sɛ o metimi asua nyasa me de o meto lumba ani dada kedi lumba ma ne ku no ba John Mahama ni nua Ibrahim Mahama me ana me Ghana fo na ku no enti mesrɛ mo sɛ de be ya yenyi ye pɛ ma sɛ mo John Mahama kwase o dwan me nye o kapɛ because me o sika kyɛ o ni nua Ibrahim Mahama ni nyina me nye aboa no te dam na ono na funti abobodam muti John Mahama uti abofo uni twasere John Mahama uni twasere wano a etinsuo ate kwasia jimi sa na ebu oman ever coach you say you are always the best. Thank you, I really appreciate you. Obi anko Twene Jonas TV non ko subscribe say ya what the comment ba me hunma body John Mahama we jimi too much o yiri Lodina ne to kapu se mapuka Lodina jimi fo tia ukuru no nyasa obeda ne kurani o ana obese mi kunuma o obese mi kunuma na afa na japade ana ani e meya ama wate se untimi ntia kwase mpanyi John Mahama na mekuna ma wafa na japade munka nya so nkotofu na ka no nya real na mekuno oni yohono somso ma jimi a anti Ibrahim Mahama oyere anu abusianfo ompese ombefa ufunu a omuntu ufuna omunganya ose sika de wanya kakra na aye omaya japade na ma mewia na wonfa wia se nko ba bia o se nsuo
almost stop which I'm out to me still guarantee into me stop where the because una woye. One wabanya bentu na woye chairman kutumu nyina as excavator ni nyina omuji free wu Ibrahim Mahama ho. Una woye bisa ai hana ya ochichi excavator ochipe ade be na ayira because ochi ya nwumre na John Mahama afre no family na excavator no koma no. Ubisa ni excavator na bansa ayira ontimi mo Mahama di because nim se be yi na di. Onim say ye be yi na di. Edi antina excavator ya chi na ayira na ataban ya betuatua na atuko because Ibrahim Mahama excavator. Enti mesira no it's never too late. Mu betimi agya Jimmy no. Jimmy si ya na di MPP kofi o. Jimmy we ya mabana oman wo bibia na mo je nkwase ya levi. Mo nso mo di the same kwase ya di levi na aba. Oman wo bibia sika mo de be dan mo de be fa nu papa di aba hospital na obi yale ya timi ahwe no no. Na matam nam de fro private the same job na Akufo Addo ye. The same job ama Akufo Addo yikura no. Kwase mpanyina ni tiri ho se ai abenkwan ya de agu fufuo so okujeta abrakwa o se John Mahama bana John Mahama fro private jet obe resign enso kwase asa o na buku private jet ne ma John Mahama eni abrewa no bisa so resign ne fi achimefo. You think it's a joke? If you think it's a joke, then I'm sorry, it's not a joke anymore. The almighty Twene Jonas says so. It's not a joke anymore. And I may threat him no. Someone new Milano so Mela Mrs. Agu and this is no man nisu aku besi munya abronya no nkɔ ne baby onko wi a obi bibia o se ma Jimmy na no kra ma Jimmy munya writing at the right time. MDC ni on so nkyɛn obi a Ghana odi bɔne a monkɔkye no saa na MPP ni di bɔne a monkɔkye no momma law ni ntiti obi a equally sɛ muntime nya ne saa na MPP nko a na mbɛkye o mo dia ɛyɛ nkwase aman na mubuo ɛyɛ nkwase aman na mubuo nti ebe eku atu Mahama aban no NDC fo ne pa mu nsu obi a ntime nkasa the almighty says so. And intina mo ni mo Jimmy kobo kraman ba no obi ono ye babysitter oti oba kitchen o ye mema sem a mo betian say wo mema sem no emfa nkɔ Twene Jonas so no John Mahama odwan no e di Jimmy hwɛ na ma ne be ye mema sem ne wo hu de me ya mo me dum be kɔ opposition mu firi mu fi am bedwene me dum be kɔ opposition mu firi mu fi am bedwene ya to aba ma mo maba mo nye de Ghana fo pɛ anya de mo pɛ na mo be ye enkwasiafo munye de Ghana fo pɛ enti sɛ Akufo Addo ntimi ntia chichafo na wonsu ntimi ntia chichafo what makes you different from him? What make you different from him? Akufo Addo fro private jet na wonsu fro private jet what makes you different from him? Akufo Addo did he levy aba na wonsu did he levy aba what makes you different from him? Akufo Addo the other sumu now on the other sumu times 20 what makes you different from him? What makes you different? Timu famu Jimmy sami jam physical now so asesa afri you know gold board honom catch and say man mfani nyina nko man baby mamas no mfani nyina nko tuto fie man baby mamas on fight be nko tua nurse fo ne ka na omo nko sebu nipa nkwa. That is what a good leader do. A good leader pay the teachers and the nurses. A good leader on first canning to talk Range Rover. Now Range Rover no the one foot row. Now teacher for strike. That is not what a good leader do. That is called bad leadership. And NDC near Jimmy MPP near Jimmy the truth platform is only here. So the why your mommy ever comment section. I Penyah Block Media. Accra.